Kakotlo ho tswa Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Re utlwisitse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona re tla lekola tse itlhommeng pele. My information is that there's been no pressure from any country, the United States or any other country. Kantoro ya mopresidente e re naha ya France e bolela hore e fumana kgatello ho tswa naheng ya Amerika hore e se meme Afrika Borwa sebokeng sa dinaha tsa G7. We are encouraged by the growing collaboration in energy planning, gas to power and nuclear to power development. Kaolele motlatsa mopresidente Paul Mashatile o amohetse wa mphato wa hae wa naha ya China e leng Hansung, 10 Hayes, Cape Town. MPC decided to keep the policy rate unchanged at 6.75%. Ha ho phethoho sekgahleng sa tswala o latela phatlalatso ya mosisi wa banka ya RSF thapameng ena. There's still a lot of work to do, and I don't have the time to think of will I go or will I stay. Dipapading Hugo Bruce o re o nahana ka ho papala hantle tournamenteng ya mahope wa lefatshe e seng ka bokamoso ba hae. Madume ho lona bohle babuhi ba kgabane ba tshebeletsana mantlha ya SABC 2 le SABC le hae re malala laotso ha se tsona ditaba ka jeno ke na mosebetsi mmoho e leng Photime. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ne a le Freistata ka jeno mo a neng a ilo sheba projeke ya matlo a o saleng a ahua empa ho sana tswelopele. Mopresidente o re mmuso o etsa sohle ho tsumula ka metso bobodu industry ya kaho. O boetsa arabela qetong ya ho se mengwe ha Afrika Borwa sebokeng sa G7 se tlo tshwarela France kgweding ya Phupjane. Ramaphosa o ne a bua le baqolotsi ba ditaba ketelong ya hae projekeng ya matlo Bloemfontein Free State thapameng ya ka jeno. Our people have been living for too long in this unacceptable accommodation, and now we are opening a new window, a new chapter for them here. So I'm glad to hear that these almost 5,000 units will now be occupied, and people will move in phase by phase until it's fully occupied. Kantoro ya mopresidente e netefaditse hore naha ya France e utse sememo sa yona sa hore Afrika Borwa e se ke ya sebokeng sa dinaha tsa G20 ka Phupjane ka lebaka la kgatello e tswang Amerika. Ho ya ka mmuedi wa mopresidente Vincent Magwenya, Amerika ile ya tshosa ka hore e tla hana ho ya sebokeng sena haeba Afrika Borwa e mengwa. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlalosa ntlhakemo ya mmuso tabeng ena. My information is that there's been no pressure from any country, the United States or any other country, and the invitation to the G7 does not mean that you are being snubbed if you are not invited or you are being ignored. And there are so many countries around the world that don't get invited to the G7. Ha re tla kwano lape mopresidente Ramaphosa o re ha jwale o buisana le bahlanka le kaleng la tshireletso mabapi le taba e ama mo commissioner wa naha wa sepolesa Fani Masemola. I am having conversations with the various people who are involved in the security cluster, and we will be making an announcement soon about what I am going to do. So it will be coming soon. Watch this space. Mopresidente o re mmuso o tla tswela pele ho nka dikgato ka bopaki bo tekilweng komisheneng ya matlanga le komiting ya nakwana ya palamente. Dimasepala tsa Freistata tse hlwailweng ile tse hulang ka falese ebile di le ka hara tse putlameng ka hara naha ho hlaloswa ile bothata kapa bothata ile mokgwa a ba matlole ka ho lekana. Pharela ena e jalletsa dimasepala tse kgolo tse lokelang ho fana ka ditshebeletso ho baahi ba bangata ho feta dimasepala tsa metsaneng. Dimasepala tsa Freistata e sa le di aparelwa ke mathata a tsamaiso le phano e fokolang ya ditshebeletso, mme dimasepala tsena di re sena se etswa ke bofuma le tlhokeho ya mesebetsi e etsang hore batho ba bangata ba hlolehe ho lefella ditshebeletso. Dimasepala tsena di re tsela eo mmuso o a bang ditjhelete ka yona dimasepaleng e tlameha ho fetoha. Batho ba bangata ba tlowa kwano dimasepaleng tsa rona tse nyane ba lo batla mesebetsi dibakeng tse hole. Ra jwale ha o sheka masepala tse nyane tse di hloka tjhelete ka ho fetisisa hobane le ha o tla ka tabeng ya ho patalwa ha ditshebeletso
o tlo thola hore o patala only 5 or 10%. Ba ntlo ya marena ba re ho a hlokeha hore seabo sa marena le sona se nkelwe hloohong makgotleng a metse. Re bona gore etole la review go lebella white paper ke go leka go baakanya le go netefatsa gore tota tirisano mmogo ya bogosi le puso re natlafatsa jang. Lefapha la puso ya kopanelo le re tsohle di tlameha hore di etswe ho latela ka molao. Ha arolelwana ditjhelete ho tswa mmusong o bohareng di arolelwane ka tsela e leng hore e beha masepala maemong ana a hore batho ba rona ba na mesebetsi, batho ba rona ba ke ba kgona ho patala ditshebeletso. Mmuso wa province o ipileditse ho dimasepala hore di latele molao hore tsohle di tle di ye ka theko dimasepaleng. Makgala Masiteng, Lefapha la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Motlatsa Presidente wa naha e leng Paul Mashatile o re maqhama Afrika Borwa le naha ya China a ntse a hola le hore China e fetoha naha ya mantlha ho Afrika Borwa pepesong le dinaha tse ding. Mashatile o ne a tshitla puo sebokeng sa borobong sa ho ntlafatsa maqhama a dinaha tsena ka bobedi kantorong ya bopresidente ya TNHC Cape Town. Motlatsa Presidente Paul Mashatile o amohetse wa mphato wa hae wa China Shenzhen. Kopanong ya baetapele bana taba ya sekoroto sa ina tse thuthuhang ibile ya bohlokwa le ho betla tsela lenanehong la 2020-2029. We have noted the appreciation, the outcomes of the Foreign Affairs Sectoral Committee, which reaffirmed our shared commitment to advancing development, addressing debt sustainability, strengthening climate action, and promoting the reform of international financial institutions to better reflect the interests of developing countries such as ourselves. Ho boetse ha tshohlwa tshebedisano le makaleng a mang ho kenyeletswa le motlakase. We are encouraged by the growing collaboration in energy planning, gas to power, and nuclear to power development, as well as a shared commitment to deepening cooperation in mineral processing, beneficiation, and value addition, which are critical to strengthening South Africa's industrial base for economic growth. Tshebedisano di foramong tse kang BRICS ke ya bohlokwa ho latela mathata a ntwa bo shebela bo hare. Ke dilemo tse 20 a metso e tsheletseng Afrika Borwa le China di na le maqhama a tshebedisano. Beso re boetse re le amoela mokgatlala wa bobedi go thakgola ka tse reng molaodi wa botšhotšhisi borwa ba Gauteng ya kginnweng nakwana mosebetsing e leng Advocate Andrew Chauke o fane ka bopaki dipatlisisong tsa komishene ya Nkabinde hore batšhotšhisi ba tsheletseng ba batho ba batso ho kenyeletswa le yena ba ile ba tobana le mahato ya kgalemo tlasa molaodi wa mehleng wa naha wa botšhotšhisi leng Advocate Shamila Batoi. Molaodi wa botšhotšhisi Gauteng ya kginnwe nakwana mosebetsing Advocate Andrew Chauke o re boholo ba batšhotšhisi ba ileng ba qosa mogenerale Johanne Boysen le lekala la ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng tsa Khathomen ha morao ba ile ba kginnwa mosebetsing ke Advocate Shamila Batoi. About 6. Who are they? Advocate Musim. Yes. Advocate Noko. Advocate Maema. Advocate Matenjwa and Advocate Ntagaza and the other one who I do not even understand how is related to Katomania and all sort of things is Advocate Mukhatla. Yes. Who is the SCCU regional head in Pretoria. And I take it in respect of the Jiba prosecutions. And out of that number, I'm the last man standing. Chauke o boetse o latola bosetla ho nka diqeto tsa ho qosa Boysen le lekala la Khathomen ka dikoso tsa dipolao tse 28 ka selemo sa 2008 ho ya ho selemo sa 2012. Advocate Batoi was looking for something that will stick about the conduct or otherwise of Advocate Chauke. So I think in the whole scheme of many of the cases that I've dealt with in the division,
This case of Katomania and the Mdluli were the ones that she could have. Ho mamelwa ha bopaki ho tla tswela pele hosane. Ga masepala o moholo wa Tshwane e le nna Sephimoya o re motlatsi wa hae le Eugene Modise o tla dula le maemong a hae a tshebetso ha ho ntse ho emetswe dipatlisiso tsa komiti ya palamente. Ditlalo di ukuma ha Modise a amahangwa le bobodu ba tendara ya tshireletso ya Triotic e fanang ka ditshebeletso tsa yona masepaleng. Mekga ya bohanyetsi masepaleng o moholo wa Tshwane e qosa masepala ka ho tshehetsa bobodu le ho sireletsa motlatsi wa meyara wa Tshwane Eugene Modise e ho tlalewangana le dikamano le khampani ya tshireletso ya Triotic. La ho le jwalo Modise o re diqoso tse lebisitsweng ho yena ha dina motheo. I resigned immediately when I became a councillor. It's crystal clear, and we have provided evidence, and the declarations are there, and they've been proven. And perhaps it's important that you know that this is a political gimmick, that is a campaign towards the 20 local government elections. Masepala wa Tshwane o ile wa hira bafuputsi ba ikemetseng ba forensic selemong se fetileng ho fuputsa diqoso tsa nako e telele kgahlanong le Modise. We're not in this coalition to serve our personal interest. We're not in this coalition to enrich ourselves. And therefore, there is no position of the coalition that I represent that some of us are untouchable because we are scared that the coalition will collapse. Ka mora bopaki bo matla ba komishini ya madlanka bo ileng ba ama mekga ya dipolitiki Action SA le EFF ditabeng tse belaetsang tsa kabo ya dithendara. EFF e re ha o le ya le mong wa ditho tsa yona ya seng a boletswe ka lebitso fihlella ha jwale. We thought that the commission will ask the guy who speaks about the list that where did you get the list? Simple. If you got it from Obakeng, show us. If you got it from president of the EFF, show us. Ha phethela Ramabodu o boletse ha mokga wa EFF masepaleng o moholo wa Tshwane o sena moetapele. The South African Responsible Gambling Foundation e hlahisitse ngongorego ka palo e hodimo ya bana ba tlase dilemong ba ikagetseng ka setotswana diketsong tsa ho betjha ho se molaong Northwest. E boetse ngongoreiswa le ke hore tlwaelo ena e ka thefula moruo wa province le ntshetsopele ya setjhaba. Go tsweletswe ka matsholo a go rotloetsa go betjha mo go molaong. Jaanong ga go sa tlhole go betšiwa fela kwa dikhasinong, mme go betšiwa le mo mafaratlhatlheng a internet. Seo se tlhodile gore bašwa le bona ba simolole go nna le karolo ya gambling. Go tshogiwa gore seo se ka tloga sa thuba le go koafatsa malapa. Go na le machine e mengwe e tlileng le mo di tax shopong. Bana tlile ba tletse ko di tax shopong kwa ba rumile ko re go tlebele mogolo a rumile ngwana. E be le gore ngwana no tla ba sala ile ko tax shopong ba tsenya di turantana mo machineng eo. Bana ba dikolo ba lala ka tla madi a di granta jiwa ko di shopong ke machine ya gambling. Ba golo ba tsa ditšhelete tsa di grant. O gotse 2.3 2.4 wa go betšha ka yone o boeja. Ba golo ba addicted, bana ba addicted go tshamekiwa so se go teng motšhini. Ha ile tsatsi la di grant gone ga re bui mma. Banna le seabe ba re dipuso tsa diprovince di latlhegelwa ke dimilione ka ntlha ya go betšha mo go seng mo molaong. We've seen in the Northwest, specifically in the Rustenburg area, in Mahikeng specifically as well. We've also seen in Klerksdorp and Potch. There we've seen a lot of minors under 18s that are engaging in illegal underage gambling. Ba South African Responsible Gambling Foundation ba re ba na le tsela ya go thusa baagi ba ba nang le bothata jwa go betšha phetelela. Sentle Englihihi, SABC News, Sunnishof. Mafapha a lekgolo 51 ho a makgolo a 417 a fumaneng dibuka tse hlokileng tsa ditjhelete. La le jwalo mohlahlobi moholo wa dibuka tsa ditjhelete le Ntsakane Maluleke o re ho santse hona le ho ngata ho lokelang ho etswa ntlafatsa tsamaiso ya ditjhelete mmusong. O buile sena sebokeng sa baqolotsi ba ditaba ka jeno. Mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditjhelete o re palo ya 151 e emetse fela diperesente tse 12 tsa ditjeo tse ballwang ho diranta tse di trilione tse 2.21. 88% of the budget sits in the hands of auditees that are unable to demonstrate that they have good financial management practices,
stable performance planning and monitoring and reporting practices, and the type of integrity measures and controls that ensure that when they procure goods and services, they do so in a manner that respects the rule of law. Free State le North West di tswela pele ho sebetsa hampe ka ho fetisisa. Western Cape yona e sebeditse hantle. Some things to note: if you look at the Eastern Cape, there were some encouraging improvements. And if you look at the budget numbers in terms of the level of improvement, the story there is that the Eastern Cape Department of Health and the Eastern Cape Department of Education actually improved their audit outcomes. They're not yet clean audit outcomes, but they've improved from qualified to unqualified audit opinions. And that came on the back of support offered by the provincial treasury in the main. They were able to work with those specific departments and help them to compile decent financial statements. Malebana le makala mmuso Maluleke o re ke a mabedi fela ho a 19 a fumaneng dibuka tse hlwekileng tsa ditjhelete. Sekgahla sa tswala kadimong ya tjhelete ha se a fetoha mme e ntse le 6.72%. Sena se phatlaladitswe ke mmusisi wa banka Reserve le se shakganyago nakong eo a neng a tshetla tlalo ya komiti ya maano a ditjhelete thapameneng ena. Ke lekgetlo la bobedi ka tatelano jwale ho se phethoho sekgahleng sa tswala mme banka ya Reserve e shebile ho fihlella phethoho ya inflation le ha empa e ka nna ya nyoloha ka lebaka la ditheko tse nyolohang tsa mafura. Ha re fetela re sheba hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala oreng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona ha di a sebetsa hantle. Ditekong tsa thepa oli ya tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene hweba ka $106 barele. Sena dipuisanong tsa US le Iran ha ntse di tswela pele. Dipapading Hugo Bruce o hlalositse hore ntho bohlokwa ho yana jwale ke tournament ya mohope wa lefatshe e seng bokamoso ba hae. Bafana e tla qotisana le hlokwa dipapading tsa setswalle kgahlanong le Panama ha itukisetsa tournament ena. Hugo Bruce ya le modima 73 o ile a phatlalatsa hore o tla beha meja fatshe ka mora tournament ya mohope wa lefatshe. Mme ho tlalehwa ha mokgatlo wa SAFA o batla hore Bruce a tswele pele ka mosebetsi. Let's wait and see what will happen in 3-4 months. At the other side, for me, if I should stop, I would stop in beauty. It has to be a beautiful end for me, and that means that we have to perform good in the World Cup. So I will work as hard I worked already in the past 5 years to have a team on the World Cup that have good results. So there is still a lot of work to do, and I don't have the time to think of will I go or will I stay. Hosane bafana ithulana le Panama Stadium sa Moses Mabhida Durban mme ka la bobedi bekeng e tlang ba tla bapalla Cape Town. For us, yes, Middle American football is a little bit something unknown. The only thing for us that we know is Mexico. At the other side, I was surprised by seeing the games of Panama. Panama e boemong ba 33 lefatsheng. Mokotlisi wa Panama o re le bona ba itukisetsa mohope wa lefatshe. The reason why we chose South Africa is because of we are facing in the World Cup Ghana, African team, and there are many things similar in one team and another, and that's our preparation for that World Cup. Bongo Guhle Hlongwane le Mbegezeli Mbokazi ba keke ba eba le seabo papading ya hosane ka lebaka la mokgathala empa ba tla bapala papadi e latelang. Beso re tsa ho lekane dibila kano tsa kajeno kopana le moifo Setswana hosane ho reng yona ena ho tswa hona le mphotime salang hantle le fumutang wa latela ka tsa bolipi.
tse di ka lebo bo mo di mo tsa bile pashe bile fishima ka tsene pula tse mai tla le bala ka apinto di akaraza bolo ba Freestata tse tse sala hala ka rona ya Lesotho di nyilo le fitla le hona le bua le hole di theosa tla fila hona ka re tekeng ha re shebile ka kapa botjhabela o tla fila hona dilo tse kgetileng ka kapa le bua le hona ka re kapa bophirima e tla be pula tse hlakile ha re shebile le bua le hole ka mafikeng ho tla jalo le hona ka haro porokwane le hlakile re pula tse hlakileng tla hle di hanele hona ka mkhongwana se shebile ka hare ka apinto no tla jalo bo bogolo ba kapa botjhabela le hona ka re kapa le bua tla fitla hona ka haro tekeng bula tla hle be matla ha re shebile hona boholo ba Freestata se se ka mafikeng hona le bua le hole ho tla ke le fela tla be le pula tse saenga ka thoko mabopo le ka rona ha o sentse bona fela moya e saenga ba bore blepi ba tsetla komrisa hore apentene Bloemfontein boholo ba Freestata ho hlokomela hore o tla ne pula tse matla tse a gang ka hare mahadima a kotse ha re lo sa no hlokomela hona ka role nyana ha ka apentone hona ka re boholo ba Freestata pula tse matla di tla le hanele hona ka hona o province tseno di hanela hona ka hare o mahadima a kotse re boholo ba ro ka ro gauto hlokomela hore ka mafatsa re fana e jedileng o tla hle o futhumala shebe Peter samolele le hona ka hare o Johannesburg re rate di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e supileng ka fela shebela ka polokwane lona ka re masina le hona thando o tla hle o tshetse hona isa re rate di fitla fela ho mashome a mararo ka fela shebile hona ka Thabazimbe le hona ka hare ho bilabila le teng o tla hle o tshetse di rate di fitla ho mashome a mararo a metso e ka fela mashishini le hona ka Carolina o tla hle fela ho itekanetseng ka mafatsane mona le bane Metalbeck le hona ka Emalahleni re rate di fitla ho mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka fela o londo le hona re ka Fryhead le teng o tla hle o tshetse fela ho itekanetseng ba re se shebile ka Reset Bay sentse ke sa le hona ka hare ho Pietermaritzburg re gate tla hle o tshetse hona ho ntse ka ba dibeng re gate di fitla ho mashome a mararo ka fela shebile makhanda le hona ka hare ho Komani sentse ke sa le hona ka Malatswa o tla hle o tshetse fela ho itekanetseng ba ka Ngojolo re gate di fitla fela ho mashome a mararo a motse o mo ka fela ba ka tla hle o tshetse Langsburg le Beaufort le teng tla hle o tshetse hona ha isa le Beaufort e ka le fela ho le shome le motse e mena ho fitla ho mashome a mararo o ba ka ngo tla hle o tshetse ha re shebeka apintene o tla jala hona ka hare Carnival le teng tla hle o tshetse hona le sa le Calvania le hona ka Satellite le gradi di fitla fela ho mashome a mararo mashome a mabedi a mtse e mehlana ka fela ba ka tla ha Freestata Bloemfontein manga o mpereng ya tshos nga ngata le teng o hlokomela tla hle o tshetse fela itekanetseng ka mafatsane fela a jedileng boholo ba province re shebile social back di tamating le hona ka Kroonstad o tla hle o tshetse fela itekanetseng empa Bothaville ho e qale ho le shome le mtse e robedi ho fitla ho mashome a mararo a motse o mong ka fela ha re shetse re shebile hona ka Mafikeng setse se hona ka Rustenburg o tla hle o tshetse hona isa re gradi di fitla fela ho mashome a mararo ka Swaziland Vryburg ho tla jole hona ka Taskal teng o tla hle o tshetse hona isa re gradi di fitla fela ho mashome a mararo a metse e medi ka fela ba bitsa phedi ka kolo ai be etso khotso